Mwaramutse, reka mbasuhuze rero mbahereze ikaze na karibu, mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana, umuryango mugari abakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, ngarutse mu makuru yacu rero ya mu gitondo, amakuru atandukanye yo kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV, aho tugiye kureba byinshi bitandukanye kandi bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba muri iki gitondo, bigaragara neza ko imirwano ikomeje guhindura isura kandi rwose urugamba rwamaze gukomera kurushaho. Kugeza kuri ubu ngubu rero turagenda tureba byinshi bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri birashya bishyira ko uru rugamba tubonamo ibindi bintu bishya. Ingabo z'u Burundi FDNB n'igisirikare cya FARDC cyongeye gukora ibidasanzwe hano muri Kamanyola, bahatsinda abasirikare batari bake b'inyeshyamba z'ama23. U Rwanda ati buhoro buhoro turakura ingabo zacu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byamaze kugenda byemezwa 5/5, ariko nanone barakubwira ko AFC M23 rwagati muri yo ni hasi hejuru, kuko uwitwa Yannick Chisola yamaze guhagarikwa. Turareba byinshi bivugwa ku ihagarikwa ry'uyu mugabo mu by'ukuri mu nyeshyamba z'ama23. Turava aho ngaho twihute cyane tugaruka ahantu hitwa Bukavu, no mu nkengero zaho hongeye kuvugira amasasu akomeye cyane, bivuze ko aha FARDC, Wazalendo, FDNB n'abamerceneri bwongeye kwambikana n'inyeshyamba z'ama23 ku buryo bukomeye cyane. Turava aho ngaho twihute cyane nyine tubabwire byinshi cyane kuri Generali Sasanzita Lusala Patrick. Uyu nawe ndababwira byinshi kuri we, si ibyo gusa turi bugende tugarukaho, aho turareba byinshi kuri iyi nama kabisa yabereye i Washington. Tugire n'icyo tugenda tubivugaho. Kanda subscribe, share, comment, like, ukande no kukasogera, dukomeze kugenda tubana gatanu kuri akagenzi kako. Mbahereza n'ikaze rero ku buryo burambuye. Mureke rero duhere hano muri Kamanyola muri iri joro rwose ryakeye rishyira iyi tariki ya 20, hongeye kugaragara ibidasanzwe mu by'ukuri hano muri Kamanyola, kuko amakuru twamaze kwakira aremeza neza ko hano Kamanyola havugiyemo ikintu cyitwa urusasu mu masaha rwose ya nijoro. Kamanyola byagenze bike rero, barakubwira ko inyeshyamba z'ama23 zahuye n'uruva gusenya ubwo zarimo zikora deployment zongera imbaraga mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, maze ingabo z'u Burundi, ingabo za FDNB n'abawazalendo bakahatsinda abasirikare batari bake neza muri iki kibaya. Urumva ni mu kibaya cya Rusizi. Akubwira ko M23 mu by'ukuri ngo ingabo zabo kandi ngo zidashobora kuba zari kubona inzira yo kunyuramo, mu gihe ingabo za FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyari cyamaze kumenya buri kimwe muri izi nyeshyamba, nk'uko intambwe ngo z'izi nyeshyamba ziherutse ngo guterwa hariya za Kamanyola zahagaritswe burundu. Urumva n'ubundi ntabwo aricyo gitero cyari gihagaritswe gusa hariya muri Kamanyola. Ingabo za M23 zari zarashyizweho ingufu mu gitero ngo cya Uvira, barimo banazongera hamwe n'igurwa ry'indege zitagira abapilote. Ingabo za M23 ntizahungabanye na gato, kuko ngo M23 idashobora kurwana n'izo ndege zitagira abapilote za FARDC ifite ku rwego rwo hejuru. Ni byinshi byagiye bivugwa muri iki kibaya cya Kamanyola, gusa navuga ko ari nk'igico cyatezwe izi nyeshyamba z'ama23 zashakaga kwideplasa nanone
mu bice bitandukanye, kandi ibi ngibi bibaye mu gihe n'ubundi indi ambushi yari yategewe hariya mu bice bya za Kiriba, urumva ugana za Sange, naho jipe ebyiri zari zatwitswe. Iki gitondo rero naho hakavugwa ko izi nyeshyamba za M23 zifashishije igice cya Kamanyola kugira ngo zigende zigera mu duce tumwe na tumwe n'ubundi, urumva hano za Kamanyola, za Katogota, ukomeza mu kibaya cya Rusizi hariya za Sange, za Ruvungi na za Runingu hose M23 yashakaga gushyiramo imbaraga, ariko mu by'ukuri FDNB yabaye FDNB. Ikindi wenda ndi bugarukeho cyangwa nababwira update news nyuma y'inkuru z'urupfu rwa Mbayahaga, yongeye kugaragara avuga ati nabonye abantu bavuga ko napfuye, ariko Mbayahaga muri rusange ni muzima. Nibuka ko nanababwiye ati nabonye abantu bashobora kwishimira urupfu rw'umuntu, ariko mu by'ukuri nta muntu watangaga amakuru ya nyayo y'uyu mugabo witwa Mbayahaga Isidore Pasiteri. Byaje kugaragara ko ari muzima, atanga n'ibiganiro nk'ibisanzwe, bya biganiro bye bigaruka ku ntambara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugabo wibasira n'u Rwanda cyane rwose. Icyo cyo ni kimwe mu bintu akora, agaragaza uburyo rwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo ibyo ari byo binzanye kuvuga ngo aribasira u Rwanda. Ikinzanye ni ukubabwira ko ni muzima, ni muzima kabisa, ni muzima. Ibiganiro bye arimo aragenda bitanga nk'ibisanzwe. Uwo ni Mbayahaga. Ubwo nagira ngo ngaruke nshyira ngaragaza ibyari byagiye bitangazwa mu minsi yashize. Reka tuveho rero buhoro buhoro, gake gake. Mu by'ukuri aha ndagira ngo tuhavugeho nubwo ari amakuru yagiye atangwa, ariko tubanze tugaruke mu bibazo biri hagati mu nyeshyamba za M23. Guhagarikwa ku mugaragaro muri AFC M23, ikimenyetso cy'ibibazo by'imbere mu gihugu bikomeje kwiyongera. Ku wa 16 Werurwe 2026 i Goma, Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije w'umuryango w'ubumwe bw'abaturage ba Kongo, ubwo ni Alliance Fleuve Congo, ushinzwe politiki, imiyoborere, amategeko na diplomasi, yasinye ibaruwa yemewe ihagarika Yannick Chisula Kwasa Mukweno ku mwanya we nk'umuyobozi mukuru w'ubuhuzabikorwa bwa politiki bwa AFC M23. Impamvu yavuzwe gusubiramo imyitwarire ikabije kandi idakwiye, isobanura ihagarikwa hagitegerejwe iperereza. Inyandiko yandikwa Bwana Chisolo Kwasa Mukweno igaragaza kwicuza ku mugaragaro, ariko iracyakomeye. Uku kwirukanwa kubaye nyuma y'iminsi 10 Chisolo ashyizweho ku mugaragaro ya 6 Werurwe 2023 nk'umuyobozi mukuru w'ubuhuzabikorwa bwa politiki, mu cyemezo cyashyizweho umukono na Bisimwa ubwe na Colonel Ntanga, kigamije gushimangira imiyoborere y'abaturage mu turere twigaruriwe n'inyeshyamba Goma, Bukavu n'ibindi bice. Ku guhinduka vuba cyane bigaragaza amacakubiri akomeje kuba hagati muri AFC M23. Guhangana ku mwanya n'imyanya ikomeye muri protostate ikiri kuvuka, igitutu cyo kongera imbaraga mu buyobozi buhuriweho mu gihe habayeho ibihano mpuzamahanga n'inzitizi za gisirikare. Amakimbirane ashobora kuba hagati y'imitwe igisirikare n'abasivile, abahoze ari abayobozi ba M23 n'inshuti nshya za AFC, mu gihe itsinda riyobora uturere tunini mu gihe biganira cyangwa rikomeje guhagarika izamuka rya Washington Doha. Ngo nubwo bigaragara ko hari kugenzura Goma n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibintu bisanzwe, amasoko afunguye
amasoko afunguye, amashuri yongeye gufungura, ku kugabanya imbaraga imbere mu gihugu bigabanya ubwumvikane bw'uyu mutwe mu gihe gikomeye gushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika izamuka ry'imirwano. Twagiye tubivuga tuti hari ibitagenda neza muri M23 AFC, abantu bati ese ni ibiki? Hagiye hagaragara ibibazo rwagati muri M23 cyane cyane nyuma y'urupfu rwa Paluku n'abandi, kurwanira imyanya muri AFC M23 ni ibintu byagiye bigaragara, turavuga ati muri AFC ntabwo ibintu bimeze neza, hari ugutongana, hari bivugwa ko ibijyanye rwose mu by'ukuri no kuba bahuza ubugambanyi n'ubundi bwicanyi, ni ibintu bitameze neza. Abantu bati reka da, ariko ibyo byagiye bigaragara umunsi ku munsi, byagiye bigaragara umunsi ku munsi mu by'ukuri. Avuga ko kugeza kuri ubu muri AFC M23 ibi bibazo ntibizanapfa kurangira uko byiboneye. Twikomereze. Guhera ku munsi w'ejo turimo tubabwira ko u Rwanda rwemeye gukuraho buhoro buhoro ingabo zarwo ku butaka bwa Congo. Ubwo ni ku itariki ya 17 na 18 2026, abahagarariye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bahuriye Washington DC, maze bemeranya ku ngamba zifatika zo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro n'uburumbuke ya Washington. Muri urwo rwego rero impande zombi zemeranyije ku bikorwa bihuriweho bigamije kugabanya amakimbirane no guteza no gutuza ibintu ku butaka. Ingingo z'ingenzi zirimo ubwumvikane bwo kubahiriza ubusugire n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri gihugu, gukuraho ingabo z'u Rwanda buhoro buhoro no gukuraho ingamba zo kwirwanaho mu turere twihariye tw'ubutaka bwa Congo, gukomera kandi ku gihe byashyizweho na DRC n'u Rwanda, gukuraho na FDLR ingwate zo kurinda abaturage bose b'abasivile. Ibihugu byombi kandi byongeye kwemeza ko byiyemeje kubahiriza amasezerano ya Washington mu buryo bwuzuye kugira ngo haboneke amahoro arambye n'ituze ryaryo mu karere. Ibyo ni ibyongeye gutangazwa. Ubwo turategereza turebe iby'ibi ko biri buze gushyirwa mu bikorwa nk'uko ibihugu byose byamaze kugenda bibyemeza. General Sasa Nzita Rusara Patrick, umwe mu bagize itsinda rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo guhuza u Rwanda, yasuye agace ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru ku ya 6 Ugushyingo 2025, ashishikariza abagize itsinda rya FDLR gushyira intwaro hasi. Yaburiye ko nibaramuka batanze ku bushake bazakurwa mu gisirikare ku ngufu hakurikijwe amasezerano ya Washington. Ariko kuva iki gikorwa cyatangira nta munyamuryango wa FDLR witanze ku mugaragaro, ahubwo ngo mu gace ka Walikale ingabo za FARDC zakomeje gukorana na FDLR cyane cyane binyuze mu kwimura no kohereza ingabo mu tundi duce nka Kalehe, Rutshuro, Masisi, Nyiragongo. Iki gitekerezo gisa naho giteye ishozi cyane kuko ngo gishyigikiwe na raporo y'itsinda ry'inzobere ry'umuryango w'abibumbye yasohotse mu Ukuboza 2025 nk'uko iyi nyandiko ibivuga. Mu mpera za Nzeri, ibikorwa by'umuryango w'ubumwe bw'abaturage ba Congo alias Fleuve Congo kabisa M23 na FDLR ngo byari byagutse bigera ku mpande eshatu hagamijwe
kuzenguruka umujyi wa Pinga. Muri urwo rwego rero hagati y'impera za Nzeri n'itangiriro z'ukwezi kwa 2025 imitwe yitwaga Wazalendo izwi nka VDP, ubwo ni Wazalendo kabisa abakunda igihugu, yongera ibikorwa byayo kugira ngo ihagarike inzira z'ibicuruzwa ku ruhande rwa Bibwe Pinga. Iki gice nticyari gusa ingamba zo kugenda z'ingendo z'iyi mitwe y'ingabo, ahubwo cyanakoreshejwe n'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane iyitwa Pasles na FDLR. Nk'uko ubona byagiye bisobanurwa, imirwano yakomeje hirya no hino Bibwe mu kwezi k'Ukwakira kose, bituma AFC M23 na FDLR ngo bigarurira indi midugudu myinshi ubwo bahura n'iyi ntambwe. Hagati ya Nzeri no mu mpera z'Ukwakira, ingabo za FARDC zongereye ibitero by'indege cyane cyane mu duce twa Bibwe, Mpeti na Minjenje. Kuva ku ya 19 kugeza ku ya 21 ibi bikorwa bya gisirikare byishyikirizaga ku nkunga y'ubutaka bwa Wazalendo yakoresheje mu kugaba ibitero bidafite aho bihuriye ku ngabo zihanganye. Ku ruhande rumwe abayobozi ba Kongo bagaragaje icyifuzo cyo guhagarika FDLR, ku rundi ruhande ibimenyetso bigaragaza ko hakomeje kubaho ubufatanye mu bya gisirikare. Ni ibintu bibiri mbona by'ingenzi bigomba gukorwa, noneho hagashyirwaho umwanzuro wa nyuma ufatika wo guhagarika mu by'ukuri cyangwa imirwano igahagarara, kuko ubona buri ruhande rugaragaza ikibazo nk'urundi. Kongo ati banze gukura ingabo hano, u Rwanda ruti ese kuki FDLR idasenywa, ugasanga icyo nicyo kibaye ikibazo. Ariko ndatekereza ko aya masezerano bongeye gusinya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiyemeza kubikora, ko nta kindi kizakurikiraho usibye gushyira mu bikorwa ibi ngibi biyemeje. Mu by'ukuri hakabaho ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'ibindi nk'ibyo. Nicyo ntekereza ko kigiye gushyirwa mu bikorwa vuba na bwangu kuruta ibindi byose byaba bitekerezwa cyangwa byaba bitegurwa kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwose nibyo ntekereza. Dukomeze n'amakuru yacu. Ahantu hitwa Bukavu ubu ni hasi hejuru, ni bombori, isasu ryavuze. Bukavu no mu nkengero zaho isasu ryavuze kabisa. Ivuga ry'aya masasu ntabwo mu by'ukuri ntihamenyekana inkomoko yaryo, gusa mu makuru nabashije kumenya ni uko FARDC yatatse. Kwataka no kurasa biriya bice kuri uru rwego rukomeye cyane biragaragaza ko FARDC, Wazalendo na FDLR bashaka kabisa kwinjira mu mujyi wa Bukavu, kandi Goma baracyagose. Bikavugwa ko havuze imbunda nini cyane, n'imbunda ziciriritse mu gihe kigeze mu masaha ane, kabisa. Ikindi kandi bakavuga ko FARDC yatatse uyu mujyi wa Bukavu nyuma y'aho bamaze gukora operation militaire yabo muri uyu mujyi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, bagahagarika umugambi cyangwa bakaburizamo umugambi w'inyeshyamba za M23 muri biriya bice. Rwose ibi nabyo byagiye bivugwa kandi bigenda bikorwa. Navuga ko mu by'ukuri aha ngaha tugomba kureba tukamenya ese FARDC irinjira, M23 irirwanaho ibigereho. Byose turagenda tubireba mu by'ukuri, tubigarukaho tureba akantu ku kandi kugira ngo tugende dusobanukirwa iby'ibi bitero bikomeye. Ariko uribuka ko agace ka Kavumu kakuwe mu nzira
mu buryo bukomeye. Reka mbashimire rero, turagenda dusubira n'amakuru yacu ari imbere. Murakoze.